Daga jing mencur ke kampo yang ke Sarkar India, iki kendon ke Citizenship Amendment Act arca kharkandai, dangshen, syaban penmena penlong iki election MP Lok Sabha arca Rapsau, ke Dr. Fenala L. Nonglai, ke nongisaj an bepau khmat hak jela, kala penpau, berkecing penteri kami ke CEA, kecing dong kami ke inner line permit ru, kalong arsha hak jela. Habakran sikilat petai kubor menak arpratrik luber arca Rapsau, kini ke nongisaj an kalong, bawa lai ke CEA la pelaj no, hak jaka bahab hak 6 schedule, hak jela Meghalaya, hendai kanamla banya dapat, nama kadon hak haput, bat kari Bangladesh, bat mercan berkejela Assam. Hoi ka dan exemption schedule area ini, idan itu exemption, tapi itu exemption pati im da yada bahaman tay ka jela ka jungi nama bani jela jungi ka dai international border ka dan state border ka dan. Tien nata kam daw ka ILP menta ka along ka jingdan kam ka ba arsya. Kam dai ka jingdan kam ka ba Chiakwa, ka dai ka jingdan kam ka bangi dan kam. It is not a want anymore. It is a need. Kadi ka jingdan kam ka bakergi ba mental lay ka bangidan kam arsya mental ka LP ba atri kam kani ka CA. Ka CA kam ni ba katri kam tang hamik halia jui ka atri kam ka rin dia bro ko we. Ti ka jing khang kim nam la ban khang ba katri kam kani ka CA ni malai ya dep ya pelong. An dia kedan ki jela ko la unong ka jimen to ya ki. Re ha ka jela jungi wala ki dan di exemption ru ndai ka dan ka jingman mangidan kini ki borders. Tingidan kam kerki mental lay ILP. I think kabanding kong mental lay kadig ILP man yang kitin kasiru. Nama da kadan ILP fi ubri bu wan chapo lada udi ubri ba alien ubom dan kot sna tangwat ni haban pha sha yaki ban tindak ka CA application. Ti menta ka CA kam habakal atri kam komnil lay lada shu orang gum tu mo la ban long nong snong sendan ke. Tidak ada adan ILP dia lah ayok ben filter lupa nang tu teh. Tadi kita le kamtam le ki alien kan ndai kita ki dan kot dan sela kamtam le ki bom dan kot dan sela ke. Bagi mo pat long citizens teh, mo pat long nong shong snong jong no. Long ki alien dia miak tin ain ding yang alien mat ki brave shoe. Ha nong no. Te ki tu hi dan kam. Tadi kim dan gitu mat ki haban kim nak menrung ki haban le apply syai ka CA. Macam stem hi nala ai ka legal representation ban exam bat ketu hi kala ami kata exemption mar ke exemption proviso ka bangi la apply hantu kade ke exemption ka belum constitutional yang tu hi la pau akan ni ka rule ba la exam ya state ka jungi Kumban syukdo baka Dr. Fenala kadai ka way na pedeng ki belapan tiket na ka BJP bani aireng hak election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat kaban long ka kharkanai trek yong arjap sau haswa baka party kadi Shimrai ban Kershani ke NPP bakani kanong saj an kelai khublai ya barok ibedon benta ban ai ke Kershani ka nadu ki nong elam ke parti khamtam nagi shnong khaput ke jela kajing ai khublai ningkong ya barok ki bala ai men sim ki bala long kong pnyang ya ka syarat ka jonga kajing persyang ka jonga ka ban ningkong do ka baya dei bat kajing thmu ban yeng ni election MP bat ka ba kalong kajing I mean sim dan nak kata ke parti BJP bangan ya ikan ni kalenti ke balak menpoi direct saya kata ke temu jong ke development ni mendata ke scheme ke development ke belum agresif ha bangi dan kamu ke jelas ke jungi tengah ai ke jing kublai ni kong do kita baharo na do kiba dat na do kiba he kam tam le na kinong yalam kum na I basan board shulai ni bala ai ke jing Christian kena ba met men sim kum ke para ya nga kumjuk ya I baheng balau kum parlok bejantam bala ai kata kajing ya lang hagan ni kalenti bat kumjuk ya recommend moment balik presiden orang pak juga parti BJP uba la penslur ro hatu kepo ya kani kalenti kumjuk I vice president I pak krau basaiman bat kumjuk kiwi-kiwi ginong kit kam juga parti BJP amdani ya ban ong ya ki party worker jong ki nak district repair ngamdan words cuk tem de ngamdan words cuk dengan an ai kuble ki gile kim itu ya nga dai dakajing Kersian ka balong ka bamyu I kata ka ba shalendet ki shla ai ka jing Kersian ka ba khot ka ba long shisha ka ba dan ka jing kermen ka ba ai shisha ka jing kermen ya ko ngaya dengan persyang ru mangan rong si barok ki border kham persyang na po yo ngala persyang shone ki border kabang la yo tu ka support base kaba yo I ka jing dan kam kum ka basic right kan ka jing ka hak ban kong jong binong snong na do ka hak ban tap vote right to vote kaba
dollarship ke balaja bagi peniok biang hatu kapur ke bagi yok ke itu te namar bagala ong bang dadangi bargain ya kani ka hok ban thak bot jo pat ba ni bargain ya jing nong shong te ban nong shong jo ke India kan kong ka hok jongi ka bang ni yok ka hok ban yok ban thak bot te kitu ki border area jongi bala do itu ka hok kat tasnan kin ju yok shutang ban thak bot kim yok shutang ke epic ke jongi tinggal orang yang ba don't refrain ya orang yang parlok asam bakin num refrain ya kan hok kenang bakin ni ka buat ka jongki kan yai ka hok ka baning kong do jongki bakan wan hi shaki hi ada phile ya ka badai te tang kata hi ning kong ai ka jing khublei tu barok ki be dan bentah ka ni jing ai ti ko yang ka shadak ka jong ka ngam koi bakhat ngar da ka man sim ka khoi ka man sim ka bom dan jing ka bom arta tin mar bang sungo be baka jing ai lenti ka jong ka long be ka jing ai ti ka ka jing te ko jong blai kaba kadan ke kaba bhash khmat kadan ke kaba midan kam kajing ya trailang nang ni khmat pada ke pada जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।